بینندگان گرامی و ارجمند برنامه‌های دیدنی تلویزیون علم و طبیعت، نشر نوبتی برنامه صاحب خرد با معرفی یکی از عالمان برجسته علم ادبیات شناسی پیشکش شماست. در صفحه تاریخ ادبیات شناسی معاصر تاجیک نام عالمان وطنی با حرف‌های روشن ثبت گردیدند، زیرا آنها تمام تلاش و اندیشه علمی خود را به آموزش روند تشکل ادبیات امروزی بخشیده، با پژوهش‌های عمیق، تحلیل‌های برجسته و نظر خاص علمی در محیط علمی و ادبی موقع شایسته پیدا نمودند. قهرمان امروزه برنامه صاحب خرد از شمار چنین نفران است که عمر خود را صرف علمی ادب کرده است. در ادامه با ما بمانید و با این بانوی علم و آموزگار صاحب تجربه آشنا بگردید. در جامعه معاصر نقش آموزگاران در تشکل جهانبینی نسل جوان به نهایت مهم است. محض آنها با دانش و تجربه و مسئولیت بلند نه تنها علم می‌آموزانند، بلکه حس وطن دوستی، خودشناسی و فرهنگ ملی را نیز در قلب شاگردان پرورش می‌دهند. یکی از چنین شخصیت‌های ارزنده در ساحه علم فیلولوژیا و معارف مملکت نرگس اصلانووا میباشد که با فعالیت علمی و آموزگاری و پژوهش‌های ارزشمندش در آموزش میراث ادبی تاجیک سهم نظررس گذاشته است. نرگس اصلانووا 15 دکبر سال 1969 در عائله زیایی به دنیا آمده است. پدرش نعیم جان نظیری شاعر و مادرش رعنای سفرزاد آموزگار بوده، محیط معنوی و فرهنگی عائله در تشکل جهانبینی و شوق و رغبت او به ادبیات نقش مهم گذاشتند. پس از ختم مؤسسه تحصیلات همگانی رقم 36 شهر استرافشنی ولایت سوخت، به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов داخل شده در فاکولته فیلولوژیای تاجیک تحصیل نمود و آن را با موفقیت ختم کرد. فعالیت مهنتی خود را به حیث آموزگار زبان و ادبیات تاجیک آغاز نموده است. من در خاندان چشم به عالم هستی گشوده به وایه رسیدم که خاندان زیایی در خاندان شاعر نعیم جان نظیری و مادر رعنای سفرزاد آموزگار بودند. ادبیات را در دل من اگر پدر ترغیب و تشویق کرده باشد، کسب آموزگاری را از مادرم به میراث گرفتم. وقتی که خرد بودم، پدر یک کتابخانه بزرگی دارند که عنقریب 10,000 کتاب را در بر میگیرد. ما کودکان در داخل کتاب به وایه رسیدیم و از خردی بازیچه همان کتاب گشت و پدر هر کجایی که سفر میکردند دائما برای ما تحفه کتاب می آوردند. همیشه ما را تلقین می نمودند که ما زیاد کتاب خوانیم، از زبان و ادبیات آگاه باشیم، زیرا این زبان شیوای ناب تاجیکی زبان مادری ماست. یاد دارم مادرم همیشه دفتری خوانندگانشان را می آوردند و تا صبح صادق بعضاً تفتیش دفتر می نمودند و من همراه خواهرم نگاره آن را می دیدیم و در دلمون یک شوق و ذوق آموزگار بودن پیدا شد. واقعا درست است که می گویند آموزگاری کسب پرشرف است، گرچند که اینقدر سنگین است لیکن بسیار کسب پرشرف است. از همین خاطر هم پیشوای معظم کشور در برآمدشان قید کرده بودند که از همه سمت‌های فعالیتم معارف را در جای اول می‌گذارم. آره درست است، محض آموزگار است که چهره می‌سازد. محض آموزگار است می‌تواند یک شاگرد را به قله‌های بلند برده باشد. من مکتب میانه را ختم کردم و به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов فاکولته فیلولوژی تاجیک رشته سخنشناسی داخل شدم و در 5 سال تحصیل آنجا بسیار استادان دانشمند از قبیل عبدالمنان نصرالدینov از فن ادبیات کلاسیکی درس میگفتند و همچنین از زبان تاجیکی پروفسور فرهاد ذکریوف بودند، با من درس میگفتند. اصلا معلمه رو من طول سالهای زیاد میشناسم
و بسیار یک معلمای حلیم و مهربان هم هستند. راستی وقتی که در اودیتوریا هنگامی که به درس معلمه می دروید، از همین گفتار بسیار زیبای معلمه، از همین شیرین سخنی معلمه راستی گپ حیران هم میشویم. بسیار درس خوب میتین، همچون زنی دانشمند، همچون زنی بسیار خاکسار حرمت و عزت هم میکنیم، چرا که بینید هر نفر با این زیبایی شیوه سخن کردن نمیتواند و من از معلمان چندین همین گفتارهای زیبا، سخنان شیرین رو یادم گرفتم. наргиз аслонова аз моҳи сентябри соли 2001 фаъолияти омӯзгории худро пас аз муассисаи таҳсилоти ҳамагонӣ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ба сифати муаллими калони кафедраи забонҳо идома дода, то имрӯз ӯ дар ин муассисаи бонуфузи илмӣ фаъолият бурда, дар тайёр кардани мутахассисони соҳибкасб саҳми назаррас мегузорад. ӯ ҳамчун дар вазифаи мудири кафедраи забонҳои донишгоҳ фаъолият намуда, дар рушди корҳои илмӣ, методӣ ва тарбиявӣ саҳми арзанда гузоштааст. дар тӯли зиёда аз 30 соли фаъолияти омӯзгорӣ ӯ на танҳо донишҳои назариявиро ба шогирдон омӯзонидааст, балки онҳоро дар рӯҳияи худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои фарҳангӣ тарбия намудааст. пас аз хатми донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров як муддат дар мактаби миёна фаъолият кардам. аз фанни забон ва адабиёт дарс мегуфтам. аз соли 2001 то имрӯз 25 сол ин ҷониб аз рӯи мақоли дарахт дар як ҷо месабзад дар ҳамин донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон кор ва фаъолият карда истодам. муаллима Аслонова Наргиз солиёни зиёд мешавад ки дар ин даргоҳи муқаддас дар донишгоҳ ба ҳайси профессори кафедраи забони тоҷикӣ кор ва фаъолият менамоянд. муаллима хеле малакаи хуби педагогӣ дошта ба насли наврас ва ҷавонон аз фанни забони тоҷикӣ, аз имлои забони тоҷикӣ дарс мегӯянд. муаллима Аслонова дар фонди тиллоии донишгоҳ ҳамчун як омӯзгори муваффақ, ҳамчун як омӯзгори пешқадам фаъолияти корияшонро идома дода истодаанд. муаллима муаллифи чандин китобҳо ҳастанд. муаллима беш аз 400 мақолаҳои илмӣ ва оммавӣ доранд ва ҳамзамон дар вазорату идораҳое ки бевосита ба татбиқи қонуни забон ҷаласаҳо ва семинарҳо мешаванд, муаллима Аслонова дар онҳо фаъолона ширкат меварзанд. аз рӯзҳои аввале ки мо бо муаллимаи бисёр азиз меҳрубон Аслонова Наргиз ҳамкорӣ дорем, бисёр як шахсияти варзида, донишманд ва дар дорои хислатҳои бисёр хуби инсонӣ ҳастанд, ки дар раванди кор ҳамеша маслиҳатгару раҳнамои мо ҳастанд. мо бо муаллима ҳамеша ҳамкорӣ мекунем. муаллима бисёр дар тарбияи маънавии донишҷӯён саҳми бисёр бузург доранд, махсусан дар баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ, худшиносии миллӣ, ватандӯстии донишҷӯён ҳамеша саҳм мегузоранд ва дарсҳои ҳамеша рангорангу ҷолиб ҳастанд. муаллима аз рӯзҳои аввали ба кори таълиму тарбия омаданашон то имрӯз ҳамеша ҳамин касби худро сидқан дӯст доштанд ва дар раванди таълиму тарбияи донишҷӯён ҳамеша саҳми арзандаву баланде гузоштаанд ва онҳо ҳамеша кӯшиш мекунанд ки бо донишҷӯён бисёр муносибати нек, ҳатто модарона дошта бошанд ва тамоми он донишу малакаву маҳорате ки дар ботини хеш доранд барои донишҷӯён диҳанд. ва ҳамин аст ки донишҷӯён ба муаллима бисёр як эҳтиром, як самимияти беандоза доранд. ҳамеша ба дарсҳои муаллима бо як ҷидду ҷаҳд ва майлу рағбати зиёд ҳозир мешаванд ва кӯшиш мекунанд ки дар дарсҳои муаллима ҳозир шаванд, аз бисёр дарсҳои пурмазмуну шавқовари муаллима баҳравар шаванд.
фаъолияти илмии Наргиз Аслонова бо дастовардҳои назаррас тавъам аст. моҳи апрели соли 2004 рисолаи номзадиашро дар мавзӯи симои Садриддин Айнӣ дар насри муосири тоҷик ҳимоя намуд ва соҳиби дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ гардид. моҳи сентябри соли 2011 бошад рисолаи докториашро дар мавзӯи андешаҳои адабӣ эстетикии Садриддин Айнӣ ҳимоя карда ба дараҷаи доктори илмҳои филологӣ мушарраф гардид. соли 2001 вақте ки дар собиқ донишкадаи андоз ва ҳуқуқ ба кор омдам дар кафедраи забонҳо, онҷо аз фанни забони тоҷикӣ дарс мегуфтем. яъне пас аз 1 сол ҳуҷҷатҳоямро ба омода кардам ва ба институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурӣ супоридам ва онҷо ҳамчун аспиранти ғоибхон таҳсили илм кардам ва баъдтар моҳи апрели соли 2004 бо номи Симои Айнӣ дар насри муосири тоҷик сарбаландона рисолаамро дифоъ намудам. бояд гуфт ки аъзои шӯро ки бисёр инсонҳои донишманд буданд, пас аз ҳимояи рисола баҳои баланд доданд ба рисола, ба монанди академик устод Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ, Камолиддин Айнӣ, онҷо буданд Хуршеда Отахонова, Фарҳод Зикриёев, устод Худойназар Асозода, Худои Шариф, чанд нафари дигар буданд ки пас аз ҳимоя онҳо бо як овоз қабул карданд ва ҳамчунин баъд аз ҳимоя баромада арзи сипос карданд ва боз чанд суханҳои ҷолибе гуфтанд ки ҳоло дар бойгонии камина он маҳфуз аст. хеле аз он хурсанд ва сарбаланд ҳастанд. аз рӯзҳои аввале ки ман бо муаллима як ҷо кор мекунем, ман ҳамеша мушоҳида мекунам ки муаллима барои баланд бардоштани савияи дониши худ, барои такмили донишу маҳорати худ ҳамеша ҷаҳду талош мекунанд. аз ҳамон зинаҳои поёнӣ то имрӯз, то ба мартабаи профессори кафедраи забони тоҷикӣ ҳамин донишгоҳ расиданд ва ҳама ҳамин марҳилаҳо ва ё бо як такопӯ, бо як ҷаҳду талош ба ҳамин зинаҳои баланд расиданд ва то имрӯз низ аз ҷаҳду талош ва ҳамон кӯшишу ғайрати худ даст накашиданд. ҳамеша кӯшиш мекунанд ки дар илм як навоварӣ дошта бошанд, ҳамеша дар роҳи тарғиби адабиёт, дар роҳи таҳқиқу таҳлилу баррасии адабиёти махсусан муосири тоҷик бисёр як саҳми арзанда мегузоранд ва барои таълифи бисёр дастурамал, китобҳои дарсӣ ва бисёр монографиё саҳми бисёр арзанда доранд ва ҳамавақт то имрӯз барои таълифу ба чоп расондани ҳамин гуна рисолаву китобҳои дарсӣ ҳамеша саҳми арзанда мегузоранд. фаъолияти илмии Наргиз Аслонова ба омӯзиши осори Садриддин Айнӣ бахшида шуда, дар ин самт чандин асару таҳқиқоти арзишманд ба таб расонидааст. китобҳои шахсияти Садриддин Айнӣ, Симои Садриддин Айнӣ дар насри муосири тоҷик, Садриддин Айнӣ бузурге аз дунёи форсизабон, андешаҳои адабии эстетикии Садриддин Айнӣ, афкори адабиву эстетикии Садриддин Айнӣ ва ташаккули анвои насрӣ дар эҷодиёти ӯ аз ҷумлаи корҳои муҳими илмии Наргиз Аслонова ба шумор мераванд. пас аз ҳимояи номзадиам устод Камол Айниро яке дидам. он кас гуфтанд духтарам Наргизхон, дар ёдам ҳаст ки ман дар ҳимояи номзадии шумо дар институти забон ва адабиёт иштирок карда будам дар мавзӯи Симои Айнӣ дар насри муосири тоҷик. ман шуморо вазифадор месозам. дар ҳайрат мондам ки устод чӣ мегуфта бошанд. он кас гуфтанд ки синну соли ман ба ҷое расидааст. бисёр мехостам ки ҳамин касе ки шоирон, олимон, нависандагон, шогирдон берун аз кишвар ҳатто хориҷиён ки дар васфи устод Айнӣ чизе гуфтааст, шеъре, шояд достоне гуфтааст ё ин ки гуфтори ҳамонҳоро бисёр мехостам ки шумо ҳамонро ҷамъ кунед.
راستی گپ یک لحظه در حیرت موندم، برای اینکه میدونستم که این خیلی کاری سنگین است. این کاری سهل و اندک نیست که از سال عین جمع کردن اون گفتار و شعر و در وصف استاد عینی گفته شده است. در حیرت موندم. من گفتم استاد من کوشش میکنم و بسیار یک در حالت موندم که از عهده همین کار میبرآمده باشم و یا نه. و خانه آمدم، به پدر زنگ زدم گفتم پدری عزیز، همین روز استاد کمال الدین عینی رو دیدم. اون کس مرا وظیفه دار کردند که تمام گفتار و شعرهایی که در وصف صدرالدین عینی باید جمع کنم. من گفتم من در حیرت موندم، از عهده این میبرآمده باشم پدری عزیز. گفتن که شیردل شو، تو این رو به عهدت گیر، حتما تو در پایتخت زندگی میکنی. کتابخانه فردوسی همین یک لحظه که از درس بیرون موندی، یگان لحظه خالگی شد، حتما رو همونجا باید که من تمام روزنامه و مجله، تمام کتاب‌های شاعران را بکوبم که در وصف استاد عینی چی گفته باشم. در مدت 3 سال همین گونه یک کتاب شد، 100 شعر با نام صدرالدین عینی، بزرگ از دنیای فارسی زبان. 100 شعر مخلصان، شاعران، نویسندگان، عالمان، خادمان سیاسی، 100 شعر و 120 گفتار جمع آوردم. وقتی که این را از چاپخانه گرفتم، از نشریات، چون از تنور نان گرم را میکنی، زود بداهتا سایه دست نوشتم و به استاد به خانه اشان بردم. گفتم استاد عزیز، آنچه که شما میخواستید اجرا شد، یعنی همین کتاب روی چاپ آمد. به حد استاد خرسند شدن. معلمه در آثار علمی خش که بیشک به سمت یکی از قهرمانان ملت تاجیک ما صدرالدین عینی هست، در این قسمت کارهای علمی تحقیقاتی بردن و موادهای خوبی رو روی کار آوردن و هر نفری که از مواد و از همین آثار علمی که معلمه ایجاد کردن میخونن، بهره خوبی هم میبرن. چرا که بینید در مورد قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی اینقدر مواد یافتن و آوردن و سخن کردن کاری سهل و آسان نیست و من فکر میکنم که معلمه در برابر اونی که درس میگویند به شاگردان تعلیم میتین، تربیه میکنند، اینچنین به حیث استاد زیر راهبری خودشون چندین نفرها رو برای کارهای علمی تحقیقاتی راهنمایی کردند که این هم البته زحمت زیادی خود معلمه است. حالا در سمت کارهای علمی تحقیقاتی هر نفرم نمیتواند که به جای موفق شود و من دیده ایستادم که در حقیقت معلمه هم با شاگردان یعنی دانشجویان و هم با نفرانی که پیوسته به کارهای علمی تحقیقاتی رساله های علمی می نویسند همکاری میکنند. در برابر این نرگس اصلانова مؤلف دستور تعلیمی زبان تاجیکی برای دانشجویان زینه بکالور، اینچنین مجموعه های گنجیرنج و آفتاب بغروب می باشد. مقاله های علمی او پیوسته در مجله های علمی تقریض شونده جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه به نشر می رسند. او همچنین به چندین رساله های علمی تقریض نوشته در روند تیار نمودن محققان جوان سهم می گذارد. در برابر حمایه رساله نامزدی و رساله دکتری اینجا منوگرافی ها چاپ کردم، سیمای عینی در نثر معاصر تاجیک. این کار نامزدی من است که به شکل کتاب چاپ شد. من این کار دکتری من است، اندیشه های ادبی استتیکی صدرالدین عینی. باز در برابر اینها گفتنی هستم که باز کتاب دیگر افکار ادبی استتیکی عینی و تشکل انواع نثری در ایجادیات او و من این شخصیت عینی. همچنین باید گفت که دستور تعلیمی زبان تاجیکی برای 6 فاکولته دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان نوشته شده است، برای دانشجویان غیر فیلولوژی که بسیار کتابی و از روی سیلابوس برنامه ما است که ما الان دانشجویان ما از این
کتاب میخوانند و همچنین به مناسبت 35 سالگی مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی این رو روی کار آوردم. اینجا اگر ما در مورد زبان و سخن، بزرگی زبان و سخن، ارج گذاشتن نسبت به زبان سخن اگر جمع می آوریم، شاید و جلد کتاب ها می شود. اینجا قطره از بحر است برای دانشجویان و سایت تعلیمی که اینجا ضرب المثل و مقال، شعرها، گفتارها در وصف زبان و سخن جمع آورده شده است. باز اینجا ما داریم وسایط تعلیمی، مجموعه دیکتن، نقل خطی برای محض همین دانشجویان دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان که موضوع وابسته به اختصاص اینها هست. اختصاص گمرک، مالیه، انداز، سوغورتا، کار رکلام، بانک و بانکداری، آمار. به همین خاطر من همین گونه دستور تعلیمی و وسایط‌های تعلیمی، مونوگرافیا‌ها روی چاپ آمدند. معلم اصلان و نرگس از دوران دانشجویی با ما درس میگفتند. به حد معلمای سختگیر و سرطلب بودند و همین سختگیری و سرطلبی ها بودند که امروز ما شاگردان با درجه های معین علمی و تعلیمی رسیدیم و سهم خود را در پیشبرد کارهای علمی تحقیقاتی و تیار نمودن متخصصان یک زینه هم باشد رسانیده ایستاده‌ایم. معلم اصلان در دوران دانشجویی سالهای 2010-2011 با ما از فن زبان تاجیکی درس میگفتند و به واسطه ویژگی‌های زبان تاجیکی را با ما می‌آموزانیدند و در رفت تحصیل و علم آموختن از فن زبان تاجیکی به حد نازکی‌های همین فن رو با ما گفته گذاشتند. در برابر فعالیت علمی آموزگاری نرگس اصلان و در کارهای جمعیتی نیز فعال است. او از سال 2010 عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بوده. مقاله‌های پوبلیسیستی و ادبیش در روزنامه و مجله‌های جمهوریوی منتظم نشر می‌شوند. مهنت صادقانه و خدمت‌های شایسته او از جانب حکومت مملکت قدردانی گردیدند. او با نشان اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان و نشان اعلاچی مطبوعات تاجیکستان قدردانی شده است. سال 2023 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مدال خدمت شایسته مکافاتانیده شد. دستاوردهای من مونوگرافیا‌ها، رساله‌ها، کتاب‌های درسی، دستورهای تعلیمی، وسایط تعلیمی و زیاده از 100 مقاله‌های علمی، ادبی، پوبلیسیستی به شمار می‌روند. مقاله‌های ادبی، پوبلیسیستی در روزنامه و مجله‌های ولایتی و جمهوریوی روی چاپ آمدند. در کنفرانس‌های جمهوریوی شرکت می‌ورزیم، اونجا برآمدها می‌کنیم. همچنین هر سال ما کنفرانس‌ها داریم، سیمپوزیوم ها داریم. در آنها درباره این یا آن موضوع ها عاید ادبیات به خصوص معاصر برآمدها میکنیم. فعالیت آموزگاری مرا به نوبت گرفته وزارت معارف و علم جمهوری سال 2004 مرا با نشان صاحبی اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان شرفیاب گردانیدند. بسیار خرسند و خوشنود سربلند افتخارمندم که محض از دست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم کشور پرزیدنت محبوب و محترم امام علی رحمان مدال خدمت شایسته را گرفتم. از این خیلی خوشنود و سربلندم. این سال 2023 بود. معلمه در طول فعالیت کاری خویش به بسیار دستاوردها نائل گشتند. یعنی معلمه پروفسور هستند، پروفسوری کافدرای زبان تاجیکی می باشند و همزمان معلمه کتاب درسی، مونوگرافیا ها، کتاب های وسایط تعلیمی و چندین مقاله و دستورهای دیگر به تب رسانیدند.
شخصی دوراندیش هستند و در هر حالتی که به معلمه اگر مراجعت کنند معلمه مصلحت و مشورت های خودشون رو دریغ نمی‌دارند. با مشورت و مصلحت های معلمه آموزگاران یا متخصصان جوان فعالیت کاری خود را دوام می‌دهند. имрӯз Наргиз Аслонова ҳамчун профессори кафедраи забони тоҷикӣ дар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон фаъолият бурда, таҷрибаи бои омӯзгорӣ ва илмиашро ба насли ҷавони донишманд интиқол медиҳад. Бо заҳмати пайгиронааш садҳо донишҷӯ аз мактаби илмии ӯ гузашта, имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва марказҳои илмӣ фаъолият доранд. ӯ на танҳо донишҳои назариявиро меомӯзонад, балки бо таҷрибаи шахсӣ ва муносибати хиратмандона ба муҳаққиқони ҷавон роҳнамоӣ мекунад. ман шогирдони худро ба як боғе ташбеҳ медиҳам ва омӯзгорро ба боғбон ва фикр мекунам ки агар ҳамин боғбон каме беэътиноӣ кард нисбати боғаш, он боғ талаф меёбад. вазифаи асосии омӯзгор ин тарбия кардани шогирдон аст. 8 сол ин ҷониб озмун бо номи фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, роҳандозӣ шудааст ва шогирдони мо дар ин озмунҳо зиёд иштирок мекунанд. мо онҳоро омода мегардонем, шеърҳо медиҳем, ҳам наср, ҳам назм. мо бо онҳо яъне омодагӣ мебинем, иштирок мекунанд, ҷойҳои намоёнро сазовор гаштанд. дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бисёр чораҷӯиҳо барои сатҳи дониши донишҷӯро баланд бардоштан мегузарад. ҳар гуна озмунҳо, викторинаҳо гузаронида мешавад доир ба ихтисоси ин ё он ихтисосе ки мо шогирдонро дарс меомӯзонем. ба ҳамин хотир ҳамаи ин чӣ бояд ки дар ихтисоси худаш, нисбати ихтисоси худаш як саводи комил дошта бошад, як саводи хубе дошта бошад. ва ҳамеша ман талқин менамоям ки ҳозир шумо ки ҷавон ҳастед, бояд зиёд хонед, зиёд донед, аз худ кунед. дар вақти ҷавонӣ он чизе ки мехонӣ аз бар менамоӣ, мисли оне ки дар рӯи санг нақш мекунӣ. ҳар чизе ки дар ҷавонӣ омӯхтӣ, фикр мекунам мин баъд ҳам он барои ту муҳим ва зарур мешавад. маълима бисёр ба касби худ содиқ ҳастанд. бисёр ба ҳамун касби худ як эҳтироми беандоза доранд. вақте ки ҳар як шахс касби худро дӯст медорад, эҳтиром мекунад, бевосита дар ҳамон касби худ муваффақ мешавад. ва ман ҳис мекунам ки маълима дар ҳамин касби худ муваффақ ҳастанд ва бо шогирдон бо як самимияту эҳтироме ки муносибат мекунанд, ҳамин диққати хонандагонро бештар ба ӯ ҷалб мекунад ва дарсҳои ӯ пур аз пеш аз ҳама шоҳбайтҳои машҳуре ки дар дарс истифода мебаранд, аз ҳамон бисёр порчаҳои пурмазмуне ки аз адабиёти бисёр ғании гузаштаи имрӯза истифода мебаранд, пеш аз ҳама диққати хонандагонро ба худ ҷалб мекунанд. ҳамин ҷиҳатҳои тафовутҳои чашмрасе ки дар дарси маълима мо ба мушоҳида мегирем, ӯро бештар дар байни шогирдон маҳбубу шарафёб кардаанд. профессор Наргиз Аслонова аз зумраи он олимону омӯзгороне мебошад ки фаъолияти илмӣ, омӯзгорӣ ва ҷамъиятии худро ба рушди маориф ва фарҳанги миллӣ бахшидааст. меҳнати содиқона, таҳқиқоти арзишманд ва тарбияи шогирдони донишманд ӯро ба яке аз чеҳраҳои шинохтаи соҳаи филология табдил додааст. нақши чунин шахсиятҳо дар пешрафти илму фарҳанги тоҷик бениҳоят муҳим буда, фаъолияти онҳо барои насли ҷавон намунаи ибрат ва мактаби таҷриба ба шумор меравад. профессор Наргиз Аслонова бо мактаби илмиву методии худ саҳфаи равшане дар таърихи маорифи тоҷик боз намуд. ӯ аз зумраи он шахсиятҳоест ки бо илму инсоният, бо меҳр ва масъулият тавонист нури маърифатро дар дилҳои шогирдон фурӯзон созад ва дар ҷомеа ҳисси арҷ ба омӯзгорро боз ҳам мустаҳкам намояд. бинандагони гиромиву арҷманд, инҷо расидем ба интиҳои барномаи имрӯзаи соҳибхират ки аз фаъолияти илмӣ ва рӯзгори омӯзгори соҳибхиради соҳаи адабиётшиносии тоҷик профессор Наргиз Аслонова қисса мекард. то нашрҳои дигар солимии комил ба шумо таманно дорем.